should surrender our hearts to Jesus, our covenant Lord and Redeemer. Way ne Yesu le atua le fiangai. O se whamanatu, e mamanu, e baia, e siri ese le atua. Le Emmanuel, o le atua o ia te I tātou. Manuia na whafonga mare mai moa I nefe. Jesus, you're here. Yesu, o loa I nei.
baby Jesus. He's waiting with his open arms to receive you. We just need to open our hearts. The song entitled, Is There Room for Baby Jesus? Joseph, with Mary by his side, a long, long way from home, poor and weary, with no place to stay. They did not complain, and you came my home. I wonder, is there room? Yesu o oi o tuloma anta tuloma anta waya manatu moya. Who am I for you to be born in a manger? For us to live with humility. For after Yesu mo fautana wo wolai esse falta ainda o oi isso Ilo
Rumatu sao na to ina malu fingan ban fitu jatu kule. Ule vai kau le suya yo me anuf. A vesiri mo oile tulang sa labo sa Christmas. Ule asa me anufa mo le pepe Christmas. Afai wa malo na tapena se me anufa o Yesu. Amele amelu siku fo. Toturi tukai uwa matauta le mamalo le ni. O Yesu le Mesia, o tato malu apa, o tato lafuta, o nauia e mana malama ai o tato ma. Man metele kisimasi na te fo, na usuma to ina na tina kulenga, e fa fito tu pulang sa labo. Fa wa ma pia lo sisi. Avatu lo ne